بینەرانی خوشەویست و هەموو تەماشەڤان و شۆپینەر یê bi Kurdî podcast. Dîsa hûn bi xêr hatin xelekeke nû ji vê podcastê. Mêvanê min îro Birêz Birahîm Biro ye. Birahîm Biro bixwe endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtî Kurdistanê li Sûriyê li gel wê jî ew endamê Komîteya Pêwendiyên Derve ya Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriyê. Ji hewlêrê te gelekî bi xêr hatî Birêz Birahîm. Mêvanekî xoşewîst ê podcasta bi Kurdî. سپاس دست خوش دکتۆر زارا سپاس. Spas ji bo tevlîbûna te podcastê vê xelekê bi rastî berî ez dest bi pirsina weket bê giştiyê Kurdî bikim 2014 Hezîranê bû weket zanê berî 69 sala Partiya MAK ya Yekem ya Kurdî hate damezrandin li Sûriyê. Ez dixwazim vê derbarê de pirsekê bikim ji te yanî ew jî gelek cara mirov tê matmayî dimêne piştî 69 sala eger tu vegerê li Rojava li Sûriyê li vê xaka biçûk 69 partî belkî hebin. Ew partiya MAK yanî gelek xelk yanî tevl û got hemû kes ji hê rêzê احترامê ne xebateka dijwar kirin wextekî de hemû damezrêner û kesên wê demê saeta tev de xweş lê pirsek tê rojevê gelo yanî efqa sal derbas bûn wextê ku em vê rojê têne bîra xwe bêhtir yanî bi rengê şahiyekê tê bîra mirov gelo çima ev tevgera Kurdî yanî her partiyeke Kurdî heta roja îro lêvegerekekî muracaekî ji xwe çêneke teqîmekî ji rewşa xwe re te dît tu bixwe zanî ew salên berî 2011 gelekî qonaxeke zehmet bû lê piştî 2011 heta 2024 qonaxek bû peyra yanî ew qonaxa karê nihênî karê serî nemabû gelo çima muracaek çê nabe çima ev partî dernakevin di vê münasebeta hate vê kefta hate bêjin va kesan wilo kir ev tecrîbe wilo bû em di vir de şaş bûn me di vir de em serkeftî bûn yanî weket teqîm nirxandinek ji vê dema de çawa vê dixwêne براستی yani ev tecrübe berovajî wê yani piştî 2011 û vir de lêvegerek çê nebû bêhtir perçebûna partiya çêbû em zanin yanî ji destpêka damezrandina Partiya Yekem heta 2011 car de hejmarekî mezin ji partiya hebû belkî di nav 12-13 14 partî hebûn gelekî yani hejmarekî mezin bû mere hêvî dikir dema Sûriye ket wê qonaxa yani xelkek milletê Sûriye tev derabû doza azadiya xwe û doza demokratiyetê û ew kara nakirin gerek tevgera siyasî Kurdî yani hinekî lêvegerek kiriba bi kêmayî yani hinekî hejmara wan partiya kêmtir biba lê me xabin yani di vê qonaxê de hejmar dehqat zêde bû nahên hejmartin bi rastî jî anha em di nav tevgerê de ne yani nav tevgera siyasî û karê siyasî dikin êdî em nemakarin bihejmêrin yan jî heger navê sekreterê partiyekê neyê gotin ew partî neye naskirin dê em dizanin jî yanî ciyana kesayetî de yek wextê karekî dike dibîne piştî salekê lêvegerekê li wî karê xwe dike kas serketim serneketim min şaştî kir ez min çi kir gerek îjad siyasetê jî aynî tiştê gerek mere herdemekî lêvegerekî li xwe bikim di ku şaş çûm me ku de baş kirî lê me xabin heta niha jî lê ez dibêjim anha ev qonaxan a nêzîkî istehqaqata dibe bi kêmanî ez nabêjim Sûriya bûyî dewletekî xweş û aram û ew lê hema bi kêmanî ew dema nehênî nema dema mulaheqatê emnî nema dema girtinê nema bi kêmayî di vê qonaxê de di vê sala sal û nîva rejîm ketî
درفتك بو يعني جمرة بله لفقرين القبك أنا هاجي يعني أو شاغ أو وقت هاتي هنكي هجمارة فان بارتيا كين ببي ومرة لفقرك الحمد الشيخ والاستراتيجية قبك ل يعني لأدوات كاري قبك لحتى كساتي يعني واجهاوی کاریدنه بله د پیشیدنه و گش لبگر جرد به براستی راست ساعات خوش شخو از بناد يعني روش بتومتي هاتي كوارتن يعني او نظامي داخلي يعني ليش كان دروياغو بري بينجه شس صاليتن بيسان دقناغا كاد معقولة او تشتيرو بوا ادوات بوا استراتيجي بوا نريني بوا ذهنيتي تكار بك يا جبولم اف برسكر يعني قركا براستيجي تشتكي له تشي بش خو هكا يساي قانونكي بارتيا دركبي السوري از بيجم وي قناغ بي كوارتن لي رسامة بيشيج آلية كردية يا براستيج بقولوا ما أعرف برشتكر يعني آلیه کردی هگه نمونه ام هرما کردستانی بینم بیرافه جا بله ده هنک هزماری پارتیا هبون بری سال نوتو یکی بری هلبجارتنا یکمین گل هرما کردستانی چه به لی دی یکمین استحقاق ده دی یکمین هلبجارتن ده پارتین سرکه یه مزن بسرکتن پارتیه ده یکسر لیوگرک لخوا کرن و گلک پارتی تبل پارتیا تب پارتی بون تب یکیتی بون بله الماشي هجر استحقاقات شيء ببن هجر هالبجارتين شيء بيجومان ويقولوا لإيم الجور شو باندنا مجاز هناك دام مستندني دكم دشم دمشق وفدقرن أنا هذا بالا في حكومتي تنا دمانيزيك قانونك أحزاب درخن بله جبر دستلات بخوا حزبها تنا جبر راست ولوجي حتى هنك تشتي قوي جي بجي نكي حتى بيش روجا قوي ناس نكي هجر قانونك أحزاب دركبه دبي يعني هن بارتيين إسلاميا إيه عروبي خطرك يج تشكيل بكن سربي دسلاتي بله ترس نجمي نش كرداي نش بيك هاتي دنه مكونة عربي سني بخوي يعني بله كارن بيجم يعني هجر أقوام المسلمين هجر برماي بعثو ناصرين أو يعني زوتر كارن خو تنظيم بكن إجا أو تعديل ماشي قانونك أحزاب درك هتا بيجومان وهنك بله ليفاجر هن ده هجمارة أحزاب تشيبوا همجي دنارين أحزاب دش بر وقت كرم كر نابي يعني ما بري حفتي صاري بارتيك دا مزران دي وجا أمانة لسر نفسي سروان سلودانا وسروي سيستمي بله وسروي رخصتني قالك ليفاجر جرد يعني قناغك چندی قناغه هاتن گوهرتن يعني بله نمونز كارم بيجن مثلا هما بشتي روخاندنا ريجيم ائتلاف يعني هيئة تفاوض يعني جي كوميتا دستوري هات حل كرن بله بمهنا افانا تشي بونج بو قناغه كيم محدد ودرباز بو وك ما نبو بريارة ناو دولتي تنفيذ نبو يرو روشك نهل سوريا تشي بوي من القروي روشي كارخوا بتجي بكن اي ما راست ام هر دمينن وقخوا يعني بله بردوام دكن وكاري بري شخو أم أف ناج هي ما يبونه يعني كرد رخني الهر كسيد كنو ويالي خو تشتكي ناكن أمي فقرنا بس أو أخافتناتا الجور نريناتا الجور چوناتا شامي خدناتا جوي دسلات داريرا الجور جو أفدس لا دار يعني خزاياوي أو بنقهاوي إسلامي سني راديكالية زانن باربوني قبول ناكي أو تشتي جو كرن حتى انها يعني حمو قافي جو آفيتنا بهتر قافيك آلينا تتشاواد بيني قالوا أفدس لا دار كاربي في قناغا فقوهز بريفا ببي ويشكاربي يعني سوري دن تشتكينو بيني يعني تقشبيني في واردة كارم هنكي يعني جالية هنك تشتي شاش هاتن كرن از بيشيوي بيجم يعني أبي دسلاتي جرك وك حمي ولاتي قشر دوان دشيد بي جرك دمك دريج دابانا قناغا دا مستندنا نشتماني حوار بله الوطني
لي اوان تشكر يكسر كونغرس بنابي حوار الوطني تشكرن دا مستندنا نافخوي تا آماده بوون ژێر نەبوو دکارم بێژم بهترێ وێژ یەکڕەنگی بوو یان ژێ هەگەر خەلکێکی دن بڕەنگەکی دن حازر بووژی لێ هەموو دۆسەی وێ بەرێ هاتبوون حازرکردن بڕەنگەکی ji بۆ بهتر ji بۆ شەرعیەتێ بوو هەروەها ژی دەستورا دەمکی ینی هات دانین بووی ڕەنگی ئەڤانە بێگومان ینی دولاتێکی دێ هێزی سیاسی هەبن گەرەک هەنێک دامستەندن درێژ بکێ هەنێکی تەوافقات چێ ببن پاشێ کۆنگرا نیشتمانی چێ بێ دەستورێکی موقت بێدانین گپکێمایی هەنێک تەوافقاتی هەموو ئالیا ji aliyê kêmayî de wek em bi Erebî bi hed edna di nav de hebû ew tişt nebû îja em bên piştî evê desthilatê hinekî ji aliyê navdewletî û aliyê herêmî vê rewşekî baş jêr hat damstendinê wê bi welatên Ereba re bi Ewropa re bi Tirkiye re bi Amerîka re belkî welatekî din wilo vê zûbûnê yani pêşiya xwe nedîtiyî evaya hinekî ji berjewendiyê vê desthilatê re hat ez karim bêjim hinekî ji bo pirsa te bê geşbînî ez bêjim îro di meselê aliyê netewî Kurdî de hesasiyeta vê desthilatê neyekser e li hembervêna û tişta berçav jî medî yanî îro rast e mersûmek têra doza milletê Kurd nake û doza milletê Kurd ji vî mersûmî firehtir e û dûrtir e û divê destûrê de û bi rengekî firehtir bêdanî lê tu karî bê ji gavekî gelekî baş e ji damezrandina dewleta Sûriye heta niha yani carekî ji aliyê reîsê Komar ve ew reîs demkî jî lê îro ew serokê Sûriyayî gemersûmekî derdixe yani ji qunaxa inkarê dikeve qunaxa e'tirafê de bi rengekî ji renga ew derfetekî dê gemere karibir ser ava bike yani ji em ne tenê bêjin wela têra me nake û em qebûl nakin û evaya hindik û evaya wayî madam giderîk hatî vekirin mere karê alîkar be û dengê xwe bigînî desthilatê xwe jî nokte tenê ava nabe te gavek avêtiyê bahweriya te yî ji bo mafê milletê Kurd wek tu dibêje yan jî ji bo aliyê navdewletiyê yan jî razîbûnekê Kurd pê hinekî yani sar bibin ya ew bin ev giş li alîkî lê ji bo ev gavahan a vî mersûmî bi pêş dihere û derbasî destûrê bibe divê ne tenê em bixwazin divê em bikin divê em di nav de bin madam men'a me nabe madam şerê me nabe madam em nayên girtin em karin yani hinekî ji vî rengê niha bêhtir kar bikin pêşketinê çi باشە ئەزیش بێناش ئەو مەرسومێ سێزدەها بخوا دەگوت گاڤەکە باشە ینی چ دەستکەفتی هەبێ بخۆ ئەژیت بینم باش لێ دوی مەرسومیدا ئەگەر تڤەگەرێ بنگەهاوەی مست گوتنات گوتنێ وێ ئەو گاوا دبێژێ گاوا ینی دبێژێ ئەزێ ڕەگەزنامێ بدمە کووردا ئەزێ زمانەی کوردی بکمە زمانێکی نیشتمانی جژنا نەورۆزێ وەکە جەژنەکە نیشتمانی ئەف هەمووژی نە تێرمێ مستەلەحێ ئێ داناسینە ملەتەکیە دڤردا لەیست ینی ئەو گوتنات لەیزێ ینی کورد تدیت تبخوا زانێ کورد بژبەری هەزارێ ساڵا لە خاکە خۆنە ینی دڤردە تعریفا وەکت بێداناسینە کورداتی وەکە کەسنە گۆ دەرباسی سووری بوونە یانژی مێهڤانن ولۆ تێل گۆر وێرە دڤردە لگۆر ینی ئاواکردنا لەسەر vê مەرسومê wê çawa çêbê eger ev yanî ev desthilatdar bixwe jî hemû rayadar ew dibêjin dibê ev mafê Kurdan e meva medana we tiştê Kurda dixwestin megihan de we li gor vê yanî eger tu dibêjî em karin li dwarê praktîkê de bikin
الجوري في طبيعتها في دسلدري وي درفتها بيجو مروف كاربي في بجهري حتى تبكي دستوري جي الجور في مرسومي وي شاش بيجبرجو تعريفا كرد بي جواك نها جواك الفا ولاتا جواك يعني كوميونيتي يعني وقت جالياتي تي تشاو مي كاربن تعريفا دانا سينان ملتكي سركا خاكاخو ابناتا تكنا وكا نملتكي سريت وكا مهفان يعني ولوتي بمعنى اصطلاحي ده استحس بيجم يعني ويتشاوا تشيبي ويتشاوا يعني امكاني هي مرو بقارتني بكي ويتشتي بله يما خبرتك مي متواضع دفي مجالي ده هي وچند مالي سالا ما بناف اپوزیسیون سوری ده کار لسروان مصطلحات سیاسی جب مردر بازدبون مدكرن تشي تقول القلتمه مالي يعني يكجي يعني وقتی بیجه از نفوس بدم کرده اوایا شاشتی که وما يعني مستشاركي سروق احمد شرع بقدي يعني مارو مشتنك جي بيركر احمد زيدان رما قلت يعني مالي جرك زودرين وقت يعني اف تشت تصحيح ببيت اف نفوس لكردافت جاري نه تێدان ji Kurdarê Kurd berê servê xakê bû û mersûmekî istisnaî hûn giş dizanin çawa nifûs ji Kurda hatî stendin. Li ser no zimanê Kurdî zimanekî niştimanî bê. Bawerikê bi dehê civata di nav opozisyona Sûrî de me kir û me nehişt dîkomentek bi vî rengî derkeve. يعني ما gelekî li ber xwe da ne ئێمە ئەم دۆز dikin zimanê Kurdî zimanekî fermî be. Bê مالي gumancarna yani heger di Sûriya tevdî de bê yan jî heger di deverê gi Kurd tê de hejmarekî muheddet teşkîl dikin bi çi rengî bûa me danûstendin li ser zimanê fermî dikir. مالي Îjayê sînorê wê di Sûriya gişî de yan jî li deverê Kurdî be ew hinkî carna xîlaf çêdibû. مالي لê zimanê niştimanî ew cê xwe nagire gavek baş car de yani em nabêjin tiştekî xerabê lê zimanê niştimanî bahuriya min de wê hemû zimanê dinî gi hundirê Sûrî de wê li gorî vê qiyasê bibin zimanê niştimanî. Yani wê sivê zimanê Aşûrî, Suryanî, Turkmanî em neldijin gibi bibe مالي lê zimanê niştimanî vê distînî yani deh zimanê dijî di Sûriya de hebin wê tev dibin zimanê niştimanî. Lê taybetmendiya hebûna Kurda li ser xaka xwe dihêle ki em yani li van tişta vegerin. Îjar wê ev dest hilat derfetê bide wê nede bi kêmanî aniha yani serokkomar dibêje me ev tişt derxistî ji bo em destûrê xin. ئێمە ژی divê em jêr hazir bin wê bi çi rengî derbasî destûrê be. Şaştîk jî çêbû yani divê em vê jî çabe xwe jê nekirin yani aniha te got مالي mesela civak. Ev mesela civak yani di berî îtîfaqa dehê azarê di navbera Qesed û di navbera hikûmetê de مالي gelekî me terkîz dikir ki Qesed nere tiştê siyasî. على اساس کار دبû ji bo yekrêzî yek helwestek Kurdî çê bibe nerîna siyasî Kurdî yek be. Qesed ev tişt tespît kir. مالي Wextê tespît dike yani îro xelkek dibêje Kurda ev xwastiye. Ji aliyê dide ew gotina dibêjin heqê Kurda gîhayî wan na hinek dibêjin heqê Kurda zêde jî gîhayî wan. Yani em wek xelkê Sûrî مالي naz dikin وبلكي يعني كسك هين بقناعات ببهوري كيم زيدا دخوازي كرد وما في كردا هبو سريشاندن تنبو او يعني مالي بيجومان هنك هند وفيرانجيت فكرن لي هنك جيد بينن دانا في مرسومي درخصنا في مرسومي من نتكي تبقى يعني احمد شرع قال لك جارا قلتي نمنته وما في وان ولو يجولو بهترجي ليه خلقك السوري دهي مالي هين او بشي بعث دسريوان دي وبلكي يعني دبينن كنجي درفتك بي افتشا دركتيجي راكب يعني مقابل مالي مالي ما برسي هنم مالي أزي فقر ما برسا أنجمنا قال يعني مجلس الشعب تديد
نها أنا كسي يجبرقو بارتياي كي تيجي بشكت نافدا بروژه کی نتوی هیا خطابك كردي نتوي هيا درباسبونا انجمن به هجمارة هندك وبي تايبت منديا كردي يعني وكان يعني نزيكي وي سيستما بري عادي وقتها رجيمي دبو يعني باريزغا حسكي چند كرسي وين ازي چند كرسي ويش اخيجي يعني فيرنجي هاتا نرينا دسلادا ريولو تعامل بكردارة كر نوك تايبت منديك كردي جدا الجور نرينا تا يعني چونا في انجمني قافك راست بوج عليه فيرن جهة فيرن هجمارة كين بيت تايبت منديا كردي وقالو امكاني هبي اگر دربا چون دست بكر في برلماني جو اف هجمارة هندك كاربي غورتنا كل قل جو اف علي يعني دس احمد الشرع بخاصر وكدم كي بهتري دست نشان کرنا اف انجام يعني او ناوي برلمان بواطيها برلمان لي نايت شاوا بيت بيني آنها جارد الجور تجربه دولتين قشر دردكبن يعني هجر برلمانك تشيد به بتوافقات سياسية تشيد بن بيجومان شبر هالبجارتن نابن يعني ولاتك قشر تشيبوي وهجمارتنا تبعي سوري تنا وقالك قالك جي قدر كتيج حمي بيكات يعني إيرو إمكانية هالبجار يعني حر ولا تكيد اف شر اولي هب بويرقي قرك توافقات شيء بانها يعني امكارن بيجن يعني هما هر رنجك رنجي تعييني يعني برنجكي جروبكي هندك خلق مشاركه هالبجارتنا فان اندامات دكن اللي للسر تغلبونا و براستي مدبينم يعني قالكي جرنجي قام تغلب ببن هنك شاشتي هني يعني انا ها وك مثلا لبارزقها حسكي دهكس يجو هالبجارتني قوي خوجهي تشيبون وبينش كس لداوي سروكي كوماري تعيين بكي جوان دهكسا يمين از ند هجماري دي نانو والله كردكي دين زيدا بي اوي كاربه تأثيركي اللي هندري برلمان بكي لي رمزيتها تشنا هي ايرو مثلا بازكس دهكس حسكي هاتن هالبجارتن يعني شش عرب وشار كرد او هنك شاشتي جرك نهضة قبول كرن يعني هجر شبو توافقاتها يعني هجمارة كردا بقندر هجمارة خريستيانا بمكونات وعربة بوا بينجا بانا بلكي تشتكي دبي قونا غيدي جبو حموكس رازي ببي لي اشوري سرياني ده هالبجارتني نين داني وشش عرب بين داني شار كرد بين داني حتى مخالفة توجيهات سرو كومار يعني اوي قوتي هنك تايبت من ديا دبري كردي اف رنگك شاشبوني بلكي يعني جرك انجمان بخوا بخورتي سر ناس كني بوايا جاليه دي انه وي اف هجمار يعني انا هجمارة كردا قبازده بنجي دبي برلماني دي يان 20 بن يان 30 بنجي بدا سهلداني حتما نكارن فدبي خلقك هبه اما تجربه ما ابي يعني لتشي محفله تشي بويه هاجر مرا ندنا بدبه ومرا برجري بر ما في خدنكي كسكي دي لشونا مرا ودفاعت بر مراد ناكي جبرولوجي انا هقف قناغه وجهز قلكي جرنجي وجرك قلكي جي يعني كسي قاربن خدي تأثير بن يعني دناب كاري دبن جبر دوی قناغي ده هنك آواكرنا دوستا لازمه و از باش جيد زانم اف خلقي دركتنه لقلق پارزگاها از ناخوازم تسميات سياسي لسروان بكن بلكي نل گوري داخوازا في حكومتي بخود شي بويه
يعني تشكيلات الحلبة دركتية ياقو لحما دركتية دبرنا دركتية مهم. بلكي نقلتي تمامي الجوردلي في حكومتي بخويجي جبر هر خلقت لبرجواندية خو قرياي لبنارين خوي سياسي خاصي كسم خو درباسكي كاربن تشتكي في قناة غيدي بدسخينة جبرولو آه، إمت بيجن باشي قام دناف دبن وام كاربن يعني ويد دبري فالا نهيلن لكنجي هالبجارتنن ديمقراطيه البجارتنن حقيقي دستوري تشيبو او جرنجي لچما افا جرنگتره جبر آنها و اجا كار ببجبو دانينا دستورة كي دائن مهم. وقال لك قوانين وتشريعات دبي قناغا وجهيز دركبن جبولوجي يعني هبونا مرة دناف يعني في كاري دي كاري برلمان تحديدا قال لك بيوسته بله ليه يعني الجورتي خوندن يعني حتى سروكي دمكي شرع جيب خوقت وقتي او مرسومي سيزاد رخص تقول يعني كردات جاي الدعوات اشتكي نكي يعني بخاف وقت بمرسوم جواد رخصتي والجورتي تيه فهم كرن انه كرد قافات شن فا اليار درونن دعوات اشتكي ناكن يعني ونها وقت تجي تقول يعني هبون تشتكي جرنجا ليه اگر في شوية هاي نتنه بچوك يعني بي او تايبت مندي يعني في شوية ما تنابيني جو ام دبنش شريكي وين نارينا دسلا دار يعني اگر چار کس پارزگاه حسا که چون او جی نوکا نونره کردا تنه راست حواله پارتیانا لی تشتكي كردي تيدا نينا يعني فردا يعني وتبخط دبيجي يعني دست هلداني جي تنكاري تشتكي بقاري يعني ويتشاوا ويكرد كاربن دريا برلمان دبي ودريا حمو مؤسساتي في دولة كاربن دوزا خو بباريز نيانجي فات شتيغو يعني تبخوك برنامجي انا كسيبي وك بارتيا كتيبي ابنا وقت به داخوازی کردانه اف داخوازی گناه چه بونه چته کاری بیجی بهتر مافی سویلن مافی کسی هم ولاتینه يعني چاوتی ویناد بینی آنها وقتی دبیجه کسی که دوزا کردیتیه نکریه او پرس پیشی منه قام بنارند چه مرحله ده مرسوم درکت پیشی رکفتنک ده آزار نابرا ده آزارا 25 نابرا قصد حکومت چبو و وقت ما قلت لسر بنگها جواکا کردی ما في جواكا كردي دستوري دي جي بي حكومة السروية أباكري سروكي دمكي هناك مقابلات خود قوت قو سروكي قصدي بحثا دوزا كردي نكري ما أفجبا قدر خستي دو پشتی کنفرانس 26 چێبوو و شاندا هەبەش نەچوو حکوومەتی دی نوما ڕێکەفتنە کریە ئەم نکارن ڕێکەفتنێک دەبکەن پشتر هەنێک ئاستەنگی دناوان قەسەدێ چێبوو خواستن ئەنجومەنا کوردی هەرە ئەنجومەنا کوردی نەچوو دەڤردێ ئەوی چ کرد وی گاوێک ئاوێت باشێ ئەزێ تشتێکیش بۆ کوردا دەرخم ئەزێ خۆ بکەم خەردیێوێ ئەوی جعالی خود افگاد بزانه بون کریه گرک کرد خودیه و بانه گرک کرد جروجا پیشیده لدریا خستانه و ام شریکن يعني بچرنگی اف رژیم کتیه ام ند 2011 بون معارضه رژیم بعث ام تبقرا سیاسی جروجا چه بوی دوزا ما في قوتيلي ام نكهت الناف دبراستي بن مهنا یک رزیا کردی ده ما خوانه خستناف ده پاشه شاندک جا انجمنی چوب سروک رونش به احمد شراره دوی جي يعني تو أهمية نهضان يعني حتى انجمني يقولوا بالسبكاي ليناري يعني اوان وك رئاسة الجمهورية وان داف يعني يقدر خست او كرن انجمني بشتي دهروجا ولو نارينك درخست انه باش بو ما هفدي تنكرن ايجار انا ام بيجن والله هي تشتا دركتي باش متفق تشتا دركتي مرسوم دركتي هندكه
جبوك دعوة تشتكي مستربكي دفي الدفريك به او دفرايا ياتي دا مستندني سياسي بكي وانا هات سوري دبن نافي قانون الاحزاب درنكتي يعني او حواراتي سياسي بكتله سياسيه بلكي باش بو يعني جب انجمنا كرديره مثلا جباتك بناوي انجمنا كردي هات كلام جبوغ ام تاجيلنا كنبيجن دكابرا اعترافي بحقي ما بكن باش قام نشو في برلماني وما دام مستندن نكرن وسبي دستورك جي دا امج بي دولة هاد داني شو ضمان هي بينجي سالتن اف دستور نايقو هرتن جبرولو انها تشتك دبالا مذهبي كسك لريل مناقري ام دوزا ما في خوبكن إجا أم دكن أم ناكن أو بمفقري داية رنجي أم بي بكن أمي عيني تشتا وك بري أمي بخوازن يان أمي قهرتنا كي بكن أبايا قريداية بنونري سياسي يه ملتي كرد يه قوتيك هبن فان مؤسساتي دولتي دي وإمد بيم نبس تنيد مؤسساتي دولتي دي البرلمان تنيد يعني كرد أنا بيقونا غير دناف يعني هيئات دبلوماسي دبن جي دناف إدارات في دولتي دبن الدبري سيادي دجي والدبري يعني باريزجاه قدي يعني الحلب حسكي بالشامي الدبري أقول كرد لها بن كردي جهنكي يعني برجريت بر كردي تيا خدكن بيقومان أمزان يعني هجمارة كردا ولجور خلكي أصول خو كردينه هجمار قلتي بر ليه يعني كرد ببي مهني بين دانين انه والله وزيرك ما نبقى اصلي خو كرد والله مديرك باصلي خو كرد او تاني تيري ناكي يعني ببي تبقرا سياسي كهرباء يعني نبذي رنجي انا هاولو بفيس سبون وفيز عيبوني تبي مؤتمرك تشي بود تجارات تاريخ كردي سوري دولو هجمارة مشاركات نابه ليه او مشاركات بر نا يعني وثيقة قلتي بهبرة منسجم بالتنا يعني تو انا فقرة وثيقة 26 نيساني تيدي تشد بيجي جاركي دولتك اتحادي خوازه جاركي دولتك ناناوندي خوازه جاركي اداره محلي خوازه داك بنا هرغليه وثيقي باش خلكي مقابل تجي زانني وبيجي باش ولا تسيتش خواستنه ام بينن افهان امشي بيرن سوريا تبديده ادارات محلي هبن وخلكي وي او خو اداره بكن وامي فيديش تجربه وجي بكنش بوق يعني بيج ما يعني ما وكل بله اللي ايدش بير بكن بربرو جيد في مرا هاش وهبي يعني وقت در سياستك كي كارك كي بكد فيت تو هاش وهبي تو تش بردست خلقي جديتين بله شخو ازي برسامي داوي بر نفس ساعتا امي ازي سر كونفرنسي بشتو شيشين نيساني يعني قابا في كونفرنسي دس يعني دس بيكر او زيدي صالكي وك خما يعني تي چالاكي البيوي نهاتن ويعني قابا ام بيجن دسلادار تشتكي بلكي يعني ام غازني جيبكن في بيشي ام باوريام دا ام غازنيش خوب كن الگي خو مثلا اگر هر دو چه کسی گو کتنا اندامن يعني بونا شاندا في دسلادار يك جي جالي كيفا ازي بحساج برنهات وقت بي علينا كسي لجنه حموالياتي دي ازبين جنه حموالتي انا كسي حتى انها مثلا نكاري بكونفرنسي خول دار بخي او روي وينا اي جو بونا واجهاوي ناي غارت نجبر جو از دجي كسكي ما بس انه نشالاكي ولا غارت نينا الاليه ديجي او جي نفس عيني شالاكينينا فردا قالون ها اف ريكا يعني اف كونفرنسي بس في شيء ثاني انما يعني تشاوا كاربي دوزا كردي يعني بيك يك هالوستي وكال جوروي انجامن وي تجويد سلاداري بخوازش بوت بخورتي يعني بهيزك انه فا نونري كردا يعني انه يرو تديد كاري سياسي كاري كي خبخش لي او كس خلق رجي راضي بو جو انجامي كونفرنسي ببنا نونري كردا دوزا كردي يعني چاوي اكتيفيت بيچالا کرن يعني جي تهيفي تي دنا معنا
آنها ji bo çi çêbû ew konferans çêbû ji bo yekrêzîk çê bibe tenê qesed meselê eskerî de danûstandinê xwe bike lê di meselê siyasî de meselê îdarî de bihêle ji vê şanda Kurdî re. Lê piştî konferans temam bû kesek yani ji aliyê qesed û peyê de ew şandê xwe yî teqenî çêkirin ê eskerî dikirin ê îdarî dikirin heta ê siyasî dikirin tiştek bi şanda hevbeş nehat kirin. Aniha piştî herfandina qesed û îro mesen rewşa desthilatê ne ew rewşa dehê azarê yê hûn zanin yanî a bîst û neheyekê rêkeftina dawî çêbû cudayî ji a dehê azarê ji ber wilo jî îro ne kaxeta eskerî ne kaxeta îdarî ne a aborî yanî qesed hemû tişt ji dest da çi tenê destê qesed dima kaxeta Kurdî agê encûmenê û tevgera siyasî Kurdî xist destê qesed de gikirin nûnerê Kurda ê li ser wê jî kar nakin yani ev dihêlê lêvegerek çê bibe destpêka lêvegerê divê lêveger di hundirê encûmena niştimanî Kurdî çê bibe ji ber bi vî rengê yanî salên dirêj 15 sala lêveger çê nebe û guhertin di bernamecê wê de di rêxistina wê de di eşxasê wê de çê nebin wê bimîne laşekî pîr bûyî ya de divê aliyê şirîk divê em fêm bikin heger temsîla Kurda dike divê hev de şirîk bin yana jî wek berê ewana hatine naskirin û ê wan ew şiaratên wanî din hene براتیا گلایê huma dîmokratiyê ye metawa demokratê filanê divê ev tişta ji hev zelal bibe lê tişta halê hazir îro heyê qesed ew kaxeta temsîla Kurda nûneretiya Kurda musadere kirî xistî bêrîka xwe de û ew tenê li ser wê nakar dike. باشە سپاس gelekî vêz Brahim biro ji bo tevlîbûna te û ji bo va گفتوگویان ساعت خوش دیسا و تبمین خیلی خوشیه دا گوتبو بوی میوانه پودکاستا بکردی سپاس وش همه تماشاوانێک لێ گوهدار بکەن سپاس بۆ وەژی هەموو تەماشەوان و بنەرێن پۆدکاستا بکردی حتا خەلەکە کەن و مێن خێر و خوشیێدا ساعتاوە خوش